guys, twongeye twagarutse kuri ya channel yanyu mukunda cyane ya AA TV show. Nk'ibisanzwe ku mazina yanje banyita Emerance Furaha. Mama abana bane mve umuntu umeze neza cyane. Birasa byiza. Ndi umuntu wipanze neza cyane muri no minsi ubijanye na Tombi. Ta makuru menshi hari noneho muribaza se noneho mana Israel. Mana Israel noneho mana nibiki kwazanye imikubuzo azanye nibimeze gute insanganyamatsiko ko murabona topic y'uyu munsi. Wa mfurero yararaye ngo katinda kaya. Uyu munsi biraza kuba bishambuke cyangwa bafana banje ndabakunda cyane ndabakunda muri no minsi ndimukubahabwa cyane kabahabwa ukwaje kose kandi namwe mukumpagwa kuko ndimugahamagagwa noneho muri no minsi mfite abafana mu hirya no hino abari za Amerika, mama Liliane, mama Kipenzi, love you guys. Mama Liliane, I like you. I love you so much. Mama Liliane atuye muri atuye hajya atuye muri Iowa. Nimba taruko senze utuzinaga twaho ngaho ni nko muri yo state abazi nimba ari hari Iowa nimba ari nihe yindi nuko naho ni kahatuye muri yo state. Mama Liliane umugore mwiza uteye neza, umugore w'umutima, umugore w'ishaka, agira ishaka kubijanye no gutabara iwacu. Mama Liliane ndakurahiye uzusetsa kandi uzunshimisha ugashimisha n'imitima yabera, ugashimisha imitima yabera. Mama Liliane uwagira inshuti, uwagira umuntu nyamuntu yozagira umuntu umeze nka Mama Liliane, umudamu w'abadahugwa, umukobwa w'abanyakarama. Ariko mwabyaye neza abanyakarama, mwabyaye neza. Uwo mwana agira indero, uwo mudamu agira indero, yarezwe neza. Mama Liliane wubahwe aho uri hose muri Amerika, wubahwe. Imana kuba yarakugasaniye ukabaho, komeza ubeho. Baho Mama Liliane, komeza ubeho. Kipenzi cha roho yangu Yesu, nakutamani Shaddai tundali, nalofanya moyo wangu kupenda Liliane. Yesu yangu wa karibu, kipenzi cha roho yangu Liliane, roho yangu inakupenda sana mpenzi wangu, nalofanya kuwa moyo wangu bora. Yesu rafiki yangu wa karibu. Mana Israel nzo umucuranzi ukomeye cyane muri no minsi. Muri no minsi ndi muri changamoto z'abantu batagikunda kuko mvuga abantu abakunzi banje. Ndabakunda cyane kabahabwa cyane. None ga ndabashimiye. Mfite n'izindi inshuti ziri Australia, mfite inshuti ziri muri Canada. Butoto ni musengeneza wanje ari mu kumpabwa nabo muri no minsi. Mana yanje nyasamaza kampabwa. Abantu bose inshuti bari za Canada zanje twabanye Kalemi, umwe ni mubyara wanje nyina samaza, undi akaba musengeneza wanje. Ndabakunda cyane murimo murankurikirana mukambwira ko ibintu bigenda neza. Na inandimsa mukuru wanje ariko inande nawe yewe nzakuvuga hejuru aho. Rero abanyamerika bose hari mukuru wanje uri Nevada n'umuryango wiwe wose mbaye mbaramukije inamahikwi. Nundi uri muri Indiana inamugisha. Ndabakunda cyane.
na musaza wanje uri muri Indiana n'urugo rwiwe rwose na muramukazi wanje n'abasengeneza banje bose. Love you guys, ndabakunda cyane, n'inshuti zanjye zose ziriya zose zituye mu mastate atandukanye, mwese ndabakunda cyane. Aho muri mwumve kuko umwana wanyu mubakunda uri muri Kenya arabakunda cyane. Rero uyu munsi mfite indirimbo nababwiye ngo je na Jean de Dieu turi kuri fashion uzaza havuga ngo byarage biragaruka shauri yenu twebwe turi kuri thumbnail y'indirimbo muri no minsi gusa. Umwe ariko arandika undi agatanga dance undi agahimba. Umve ni jewe na bwana Jean de Dieu uri muri Australia ndimo ndamuhabwa muri no minsi, nawe gutya kandunguruka akajisho akamavuga ngo uyu mwana ninje nawe. Hari indi ndirimbo twasohoye none ga naye muraje muyirebe, ifite amakundura. None iyo ndirimbo yo mana isezerano murimo muravuga ngo amakundura y'indirimbo afite yindi none ga muraje muyitegere. Timwibaze se none uyu mwana iyi mikubuzo ibi bihiko nibigenda, muraje mubone signification y'umukubuzo ni kiyiko shikot. DJ Fagia kifagio pitatawa uchafu. Mama piga fimbo. Masuzu fimbo. Kimanuka fimbo. Nyundu fimbo. Galas fimbo. Narura fimbo. Wazalendo fimbo. Interahamwe fimbo. Mai fimbo. Fagia uchafu toka. Mama fimbo. Ushindini wa madubu na Simba ya Sarangwe. Uvira fimbo. Kavivira fimbo, tumefurahi kwa ushindi mkubwa na historia imebadilika katika nchi yetu. Ushindini wa madubu na Simba ya Sarangwe. Uvira fimbo. Kavivira fimbo, tumefurahi kwa ushindi mkubwa na historia imebadilika katika nchi yetu. Fimbo fagia kifagio pitatoa uchafu. Mama piga fimbo. Mayota fimbo. Unigantama fimbo. Nyundo fimbo. Galas fimbo. Narura fimbo. Wazalendo fimbo. Interahamwe fimbo. Mai fimbo. Fagia uchafu toka. Mama piga fimbo. Mai fimbo. Fagia uchafu toka. Fagia uchafu. Fimbo, zibula fimbo. Fagia kifagio pitatoa uchafu. Vivitare ya Sarambwe. Vivitare ya Biabo. Fimbo, zibula fimbo. Fagia kifagio pitatoa uchafu. Masunzu fimbo. Kimanuka fimbo. Nyundo fimbo. Galas fimbo. Garura fimbo. Wazalendo fimbo. Interahamwe fimbo. Mai fimbo. Fagia uchafu toka. Mama piga fimbo. guys ariko noneho umve abantu barimo baribaza Imana
mana Israheli reka mbanze imwe no kutuzi kibaribaza tese noneho yeme bantu reka mbanze ngo tomerera kutuzi kibaribaza ngo se noneho uyu wacu ari mu gukura hehewe izi ndirimbo ari mu gukura aya madansi ari mu gukora nous sommes les musiciens nous sommes les danseurs. Quelqu'un qui cherche les danseurs viens me chercher. Viens me chercher, je suis à Nairobi, dans le quartier de Kayole. Là où on appelle Nyamavira. C'est là où j'habite. Umuntu wese ukeneye kwiga uko bazababyina danse z'ubwoko bwose, I'm here for you. Guys, nimukaza muncika ngo muje gushaka ababigishiriza abana kubijyanye na dance. Iwe rumba, iwe slow, iwe zouk, iwe reggae, iwe anything yenye utatanga, I'm here for you. Mfite ishuri yigisha kubyina. Ushaka wese kuvugira ngo umwana wawe amenye kubyina, come for me. Ubu nditya mfite ikigo cyiza cyane. Aha. Rero bantu banje mudukurikiranye. Ni ukuvuga ngo kindahabwa ibijanye n'izi ndirimbo hamwe na Mokonzi ya mboka apesi mitindo ya ku ideologie banguna balongwa na mboka na biso po babima. C'est que chef MG auti kolobande makanika apesi mitindo na chef MG alongola banguna neti ba mai na bazalendo na kati ya mboka na biso. Isika tozali biso toza ya kosepela. Nimuzaza mubona emazanye hano ibintu oya sibyo ibyo biba ari ibyanje ni intsinzi gusa intsinzi kuko dufite indirimbo nyinshi ziri muri studio twadusohora. No kuvuga ngo uyu munsi na makobora yafashwe utobyina ninde turimo turakataza hadi baraka Fizi, tunakwenda Misisi yote isika yote ababembe tuzogenda tubatora mukomeze mwitegura aho muri mwantera hamwe mwe aho muryamye mwese mwigize ngo ururenge yabaye iyanyu mwasize mukoze semba hariya mu Rwanda mugira ngo imurenge niyo hagiye kuba ubwisho bwanyu shauri yenu hapo bomikosi penza bomikosi. Twebwe imurenge nta genocide dushaka nk'imwe mwasize mukoze mu Rwanda, ntayo dushaka abatutsi bo muri Kongo, ntituzobemerera ko mukora genocide nk'iya 94 mwasize mukoze mu Rwanda. Murudi kwenu waende wawafunge jela kuko mwasize mwishwe. Ntabwo twege dushaka icyitwa itsemba mu bwoko bwacu. Abahutu b'i Burundi turabamaganye utugara twose tw'i Burundi. Quelqu'un qui cherche tuer les Banyamurenge. On n'aime pas quelqu'un qui va tuer les Banyamurenge. Tolingi yangote tolobi lisusu tolobi. Président Tshisekedi isika uzali yeba ke Banyamurenge balembi na bukabwani na yo. Na kindeko na yo wana kindaishimie. Ndenge bozaya ko vimba wana bovimbi neti bangulu. Papa bokosuka mabe na makila bana Banyamurenge bokosuka mabe botika koboma bana Banyamurenge. Bokolia bangoti mukolo nini bolembaka te. Biso tokosilisa te tokosila ta mukolo moko te. Soki bomi kosa soki to bomi bango bakosila bazaka mike nani akosa bino nani ndaloka bino. Mtu aloka bino asi akufa akundama akenda wapi. Sikoyo bandeko nangai ndenge naza awa mbujije itsemba mu bwoko bw'Abanyamurenge. Uwitwa wese umurundi ushaka imbonera kure aribo bahutu turabanze n'ingabo yandashimiye yiwe yose uzaba nka nane ese wa undi witwaga nde cha cameraman wa ni Namani uzaba nka Namani neza wariko wifuriza Mordecai kumumanika ku giti aje kwisanga ari ukimanitsweho
wewe ndayishimiye n'ubwoko bwawe bw'abahutu n'abangana n'abameze nkawe bose n'abamuniga mabzi n'abande n'abamasunzu bose dore aho asuki mabeta ndenga asuki papa mukonzi general asuki mabedora hashiriye muri ki ashize muki ashiriye muri prison en tant que general lieutenant general vraiment usuki mabe urabona uburyo umuntu wakoze nabi uburyo azarangira nabi dore impembo rero niyo ngisho igukwiriye ikumerte muniga ntamaza gusange se musaraba nawe agenda gusange naho rubera ngabiwe n'ubundi yakoze amabi kuva kera n'ubundi ahora ari mubi agenda gusange bariya bose bameze nkawe bose umuntu wese ushaka gukorera ubwoko bw'abanyamurenge nabi muzorangira nabi kariyeri yanyu izo zirangirira muri makara udapfuye azaza yisanga muri makara udapfuye yisanga muri makara none bantu banje dufite intsinzi twebwe turishimye imitima yacu gubwe neza guhera ku babyeyi bose abasore abana bato babavuka kibara mu intsinzi ari intsinzi mukomereza aho badata ingabo za M23 n'ingabo za twigwaneho ingabo za Sarangwe amadubu